Kular nakaslem jong Nongtrei Hima. Nongtrei jong Ganesh Das Hospital kibahap apa jing penia jong Ganesh Das Hospital Society hak sengi palai kila penlong sendan dak jing Sangeh Treikam hadian bakem Shimkhia ya Tulop mentala kembalai benaikan ti. Nakalian kini Nongtrei kibadan kumbah lepu arngot kila imi syapla jong Ganesh Hospital benelum lang krui bad ben pertai la hok. Kila ongru banado ba kila trei hak ni hospital taki bon senam ndai kam Shimla dan satya ka jing penkiu ya Tulop ka jong ki. Hak bala ai be ka jo ka jing sio nado baki sedang trei hadu kat mentahi kumju. Kila ongru makin beteng bet ya kene kijing Sangeh Treikam lada nakalian kibor badai pet kim sieno ya Tulop ka arbanai katba nakalian ka medical superintendent ka Ganesh Das Hospital ka Dr. Y Shabang ka ong ba ka Shimkhia ba sangot hu ya kijing bakini Nongtrei kimat na marka jing bam ya Tulop bad hakaju ka por ka Kular bakan Shimkhia ya kene ka kam banya kren berkibor bahalor hak bai dei bat ka Tulop berkumjuru banya kren halor ka jing tiu ya kijing siu sakini Nongtrei. Kalau orang bakal daw ke jong kajing selaman siu ke Tulop ke di nama kajing wan ke kelam covid bat kajing Treikam jong ke lockdown hapok ke jela ke belah kata wat ya kajing yo jong ke hospital nama ya kini Nongtrei la siu Tulop de ke society om de ke sarkar kajing yo Tulop ru ke dei baik lagi ko benai men lagi lai benai empat yo Tulop nalor kajing yo ke baret ha nalor kajing yo ke baret bat kajing aru ke penslam ya kata hingi wanya karan bat ngikan saya gawe ba kidi ban increment no iki jingyo jongi bat ka biang por kan namar ka jingyo ai Tulop jongki kalong baik sakat ba kiman ki su ai baik long ba la su ai bai sana nampa bade don ke porah ni sipang ki ai da ka check sipang ki ai gas nginju tem mitu itaur kom ai Tulop la sai ka sai kam sai su la nuru di kalong ta teng teng kilong yu hate kilong kan po ba yangi nama itu Tulop bade ki kan po nama bele bamja tong bahe baret bamja ni don ka hapangin bamja su ai daw bet bam don pisa ka kata bam don pisa la rafin don pisa bele hitung kam yang ni Alam tak kan Pak. Silan batahin dia ke kam ke fitre yang ni. Dan lala ke jong dan baterai hakalap dan baterai kitchen dan baterai super dan ki DEO dan baterai ki buat certificate ki buat girl buat boy tangkat tah Pak. Kanungut kamu kini ki baro ki ba sya penduk Tulop kumta. Dan kumba rupa arngot. Kamu por batung kami fi hakanu dur kitung. Por baki sutong ini meningkong te ki su thong mai kumtum dan dan bayar sai ruang. Ya mencoba perbadan Madam MS beremdu ya ada kita ki agreement ba video banyak travel fully kat kani kape kajingyo kajungi ada fimyo hon filak banyawat kam cewai kum kani kajuk mentang ini yo kam sei ba la overage pun khada ngin yo kam overage dan baladan kun dan lockdown di ngihap asa em Insya keren tok met kum tapat nyahap em kan nusnem pila ya don hang ni baro ba nusnem dan betrai pra dan betrai sau dan betrai san mentang ba dan betrai posnem tolong kani kajing siu pa kalong kumlo kajing siu kalong kaju kam juki wira kan dia tu dikira department 4 kilaki ndre kajuni kam kadno fi yo jing siu juni gede bitang san haja begini boron ru farut ke be san haja nadu ka ba ki sedang menterga nadu bang sedang hadu mentah iya be san haja tu bor bodai pa ladang ipet trai ru semot la saot nalo kataru kila keli balai pipet tray nak kadu kada pipet tray dan ibu bereru ngihap thung ngihap ada kapisa nalor jingyo berit ina ngin ai tolong bentaharin berfikiran be ke gaju babi ai yang mangin siu sa sibna ngi om sibna ngim tre nama kum no ke sibna tre na ying kim ngat chu ngi bangin yo Tulop sibna bangim ju yo Tulop kum takim dan banget chu lada ngim yo arbna nginum tre kap ngim pak yo Tulop be kap arbna chu ban ngila ong madam in keren sapangka increment ka salary telong lakan num naim tau fila hidup Tulop lala tang sau ni ladap lagi naik tolong ke ga bentar nang di semua pinjere ni striking ba nama ni yo kisa tingi suan tray kan kisa ni suan tray ni kan kisa ni nya bam da haying idar ka bajeng bang kata ka jo September hala ada saya commissioner cek tu September cuma Oktober ya saya nak cek ni ya yang commissioner kan madam nama hangi sifang nak cek sifang nak kata dia hala ya nak cek mencuba yang terdekat dapat ya kalau kini ipol ni dan kapor ni dan ya betul ngata nak suan dan so mana itu macam cash cek untuk terus ya nak kalau streamline ya you lagu komisar di bentuk ya nak komisar ada saya September
Tapi madan mensyagam juga semua tak komisioner mentah hidang syan kadang ya semua tak komisioner. Aku berarti orang berpenyak atau society ru hingga kadang tak komisioner ini pat Aku untuk society ko long boss ko chairman di komisioner di society ko. kami memang surplus sesuatu tang boleh bakin keren lagi bahaya bakin increment ni salary. Aku tu tak pernah ni. Orang fi din si bayar nga orang Emily. Mana? Nagkaroon siya ng mga banda long meeting sab karon diyan kung bakit gini gini security guard mga tantay ka tapos ito lang ang amnan ang krimen tapos I find commission mo so not complete authority jung amnan krimen tama yung pili man tang long time na ka cash ki ba so snake lagi si ang naka kato ko jung ka September la dat ka check te Kaya kata increment pat ini dantang gejutha nang in dantang. Ada kita jung ka biang ada jung ka Na fisher ni ko ay gejutha. Sa level to apa fingers I forwarding the report because I think 100% support it because I don't feel that injustice should be done. I feel they belong justified to whatever it is. For whatever work you do, it should be like justice. Mga suto ba hindi watam sa weru. Ngamna ang kafin so pang safety na sa may ngamna ko kata because Lalu kata dan hang niru madam bagi orang lalaki ya strike pun dia kin sadekam. Ngile sa ini baru akan mentangin sadekam. Kaya sini kam sa su madam na sa pa. kata few day na mga ko ba lang kasi because actually kata today because these are essential services and the strike para to asma ni na should strike sa bekam kata today tamba as long as I'm there protecting. Menta arnai ki kam padyo tulop nomor ba nisha kadang ka problem hi society because ki kani kasi una society emiki management society the society ru teteng slam hindi man ai tulop long delay is always there nado ba dan lockdown na ba hadin ba lockdown how much nem tekmot ka patient footfall chung ya haduna kin ba chim dawai te ka society ka yo pisa na ki bre wan chim dawai tamba light no ki ba armet into long chim pisa tetrat but ki klungret ro im chim pisa tang ki tu khinab la hel ni go la hash book one put sang na ne kuntre ke sa medical case tang yo chim ni charge sang itu te na kata ka charges sim private ABC na Itu private bed begitu, teka bisa some of it goes to the society. Dan nakatung siyo salary ki. Te tambah lockdown nekala duna bisa. Dan nakatanga daw ka kam janjane kaslam tambah isla clear hi so far tentang saat naik bahap clear kinta. Kamu gini ki staff ni ka thung beda society ne akono dor ki appoint ki ni hang ni Appointment ya actually ka sulong some society because tumo society atau ka civil society tambah kirong on contract ode. Kamut kano ko pisa ka ba nagi patient ba di society ki sayo tulo. Kamdan kano ka jingmang pisa. Kam source any other source. Society kamdan any other source. Tilong nakaliang jung fi mata ke ba finle kini ba kia strike ni. Eng malay kren iki because ngarung snow kia kata Shimkhia kata because masuk thog jing jing mo marba manta gadi report ban siur ki by school ba kin yo report card jo kon jo ki kini ba khik badan phone te ngasem ka wan hi kata jing mar ka bam ka diru tamu jor la rem ha te kuno kin besai kon kuno kin so by school kuno kin siur ka bayeng la po hi ka jing tengah rong so hi ki te ngong lek nung na poi ga kep ka bala long imda bisa te to ni gilaban hab shim da ka loan se shoi ki te laban hab le poi ka ta ka putu Long kata ka jing plaj sam ta kan nam ta jung ki ka tulop. man ta shibnai te long show gilaban plaj shibnai because I signed the check ki for 1 month te ngat hab pe nang nin tai sa ka tak shibnai long 2 months man ta man backlog ki so 1 more month tamba kini ba strike nung strike sahi mentak yung litrino hi mentak gila ngai kren mentak lai ngai ki mentak te kusong long ndi bri bas ngi o something but ki nei kusong ba kapo ka dawate gila trade sa ki nyo te obviously kan dan yang some kind of reaction ni ta te ngatang pesang le ka balahi ki banyarap ki kita ki sotoi ya kata good vibes mengenal makini te ki corporate ta na ta kren tani ki o mantas ni kin join trino hi ndem kin strike sahi kin join trino tamba na kwa bakin long show bata nyo no
mentasi hina em kata ka pisah jengki em te takarang ni mentang indang besang negotiate ni mentai hei ncem te loan kas kala bun te pisah ki shibnai poi saulap 62 nei kyong 62 okay it's around 4 lakhs they have to borrow that money to get the salary now because lada clear tang mantau benar em at least kala ya ki to by school ki temta te at least lada ni ya ki hado December Christmas time day te kala Arab deh bahkan dan ini problem ikhonya ki kenchbo ki yo se by school mentan ke report card yo kelati ni end of the year kata orang nak kim jukam ki hi na delay kan sai la batai ba na bisa minta la abhi namba ngasong ba dan kam macam loan hapshim loan sampai just to pay them